Together, growing in faith, changing communities.
Kristo. Tanda zami namhlanje ngifisa ukuba sibuke incwadi yesibili kaSamueli isahluko sesikhombisa sibuke ivesi ka-8 kuze kube ivesi ka-19 kodwa ngicela ukuqala ngevesi ka-18 uDavide inkosi wayesengena wahlala phambi kukaJehova wathi ngingubani mina Nkosi Jehova lendlu yami iyini ukuba ulethe kuze kube lapha lokhu kwakuyintando encane nje nokwemehlweni akho Nkosi Jehova kepha ukhulumile futhi ngendlu yecele yakho isekude ukhulume futhi ngendlela yabantu Nkosi Jehova ngingubani mina Nkosi nobuso wakithi bewuyini ukuba uveze umusa ongaka tabazami ngifisa ukuba lesibulo salemvuselelo uDavide asinikeza sona sisiqonde sisi-understande ukuthi ufikelela kanjani la esibusa khona ebuka umusa ebuka amandla kaNkulunkulu bengingubani mina Nkosi nobuso wakithi yini khona abanye abantu esebasikhula satshelwa ukuthi we will never make it in life khona abanye abantu esebasikhula sathi masifaniswa nezinye ingane besikosatshelwa njalo ungani wena ungafani nosibani bani khona abanye abantu uma befaniswa behlezi kuthiwa hayi lowo yilona othatha kude yilona onesinto esiwukuthi yilona ongahlakaniphile yilona onenkinga ewukuthi kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu ngomlomo kaDavide bengubani mina Nkosi lokusongaka onginikeza wona ngoba ngufanele nje kungani unginikezile kodwa bengifisa siyoyiqala le ndaba uverse 8 ngalokhu uyakusho kanjena encekwini yami uDavide uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi mina ngathatha edlelweni ekwaluseni izimvu ukuba ube ngumbusi wabantu bami ethanda lenkonzo awulikhiphi igama likaDavide sho kanje namhlanje uJehova wena unemvuselelo usekhaya uxakekile usosisini uthi mina ngakhipha emadlelweni ekwaluseni izimvu wethandwa zami umuntu nomuntu uyamazi uNkulunkulu la imsusa khona sonke sinendaba sonke sinendawo sonke analephakade sinehlazo lethu esinofisa abantu balazi kodwa ngiyamazi uNkulunkulu la engijabule khona ngiyamazi uNkulunkulu la engisuse khona bonke abantu sebedelile ngami uthi omunye umhlabeleli kuke kwafika isikhathi esinzima empilweni yami lapho izwe selingilahlile nabantu sebengidelile uthe ebusuku mangilele kwafika izwi lathi khona ngeke nglahle ngiyayithanda inkonzo uNkulunkulu ayivusa Davide ngoba umkhumbuza esasemadlelweni
ukuba ahlale ehlane, athakelwe izimvu, ahlatshwe ngameva, afunde ukuqonda isilwane esiyimvu, ngoba ngelinye ilanga uNkulunkulu wemshayinela ukuthi akaqonde isilwane esiwumuntu. Asiyingozi isilwane esiwumuntu, ngoba uthi namhlanje sinje, kusasa sesinje. Namhlanje sibulana ngokuthi, kusasa sesinjeyana. Namhlanje besihleka, kusasa sesiyabulalana. Kunezinto ezenzeke empilweni yakho wena ongayiqondi njengamanje. Athi Jesu megeza inyawo zabafundi, athi Petrus, Petrus, athi kwenzani nina manje abiqondi, kodwa siyezi isikhathi la niyoqonda khona engibenzayo. uDavide uhlezi ehlane, uzibona mhlambe esondwa ubaba, uzibona mhlambe enganakiwe, uzibona mhlambe eqhashazwa. Ubona ingane etotoswayo nengane etshela ukuthi iyahlukunyezwa. Ekukhuleni kwabo bobabili nabantu, omunye uyakwazi ukuphila impilo, omunye impilo yakhe incikizile. Nakanjalo lana uDavide, uNkulunkulu umkhumbuza indawo mhlambe athi angifuni ukuyikhumbula, kodwa uthi uNkulunkulu mina engamsusa ehlane. Thandazana, ngiyayithanda le ndaba ngoba sike sayithinta kancane. uSamuel mengele emzini kaJese ezokhetha inkosi, yawusaba amazwi ashiwo uNkulunkulu, athi angifuni. Azobhala incwadi yeSamuel, athi awanti, athi awushisi, athi uNkulunkulu, athi uJehova uzabahlanza. Kunabanye abanjalo emhlabeni, akabantu, akashisi, uNkulunkulu. Awuqondi incindi nasibakela, awuqondi wenzani, uhamba nabahambayo, uhlala nabahlalayo, uhlaba nabahlekayo, uhleka nabahlekayo. Ngiyasaba ngokuhlanzwa lizwi. Athi uNkulunkulu ngezipho engabe ngikuphe zona wenzeni ngazo. Ngempilo engikuphe yona wenzeni ngayo. Ngabantu engikunike bona wenzeni ngabo. Athi uNkulunkulu kuSamuel angifuni lokho. Bathi sebazohlala phansi, noDavide engakafiki, noJese esezophaka ukudla. Athi uNkulunkulu kuSamuel, uzokwenzani, uzodla noma uzogcoba inkosi? Hey, ngoba kubuhlungu ukuba umuntu othunywa uNkulunkulu kodwa ungalazi icebo likaNkulunkulu. Ngoba uyahlukanisela, wenza ngenyama, wenza ngokujwayela, ngoba icebo lakho awulazi. Samuel ngoba kuseqedini, uthi uSamuel hayi inkosi ifikile akabonanga. Athi uNkulunkulu usho ukuthi bona bonke. Hey, khona abanye abantu ababenza ama-judgment nama-decisions ey'mpilo zethu bengasazi basuke ngabanye abantu. Athi mina sengizwe konke nawe. Athi mina ngathi kuthiwa mina ngifayinalo ehlale nalo mfundi azakonje, kodwa ayikuzange intando necebo likaNkulunkulu. And so Samuel sezodla. Hey, uNkulunkulu mehlele into yakhe ehlelela. uJese nengane zakhe sebefuna ukudla, kodwa uJehova uthe namhlanje wena uzogcona ube inkosi.
ayigqokile ingubo zakomusho okumele agcotshe abe yinkosi akabude okumele agcotshe abe yinkosi akabukeke ehlakaniphile okumele agcotshe abe yinkosi chanyelwe izifo ethanda inkonzo yenziwa ngoJohannes uthi mancike mina Nkosi ngoba masisophakama sonke ezophakama ethanda inkonzo uNkulunkulu ayivusayo uDavide ngoba umkhumbuza la enze khona imangaliso athi uNkulunkulu Samuel ithenze ophethe inkosi athi uSamuel sebephelile abantwana ngiyamejina ukuthi wayesefuna ukudla athi uJehova usifake isandla athi thiwa ukuze sebephelile athi ukukhona kodwa vele umsebenzi wakhe. From a forgotten child who becomes the greatest king. Each abalahlela bakhe sephelele inhloko. Lithi izwika uNkulunkulu wakhe eqhamuka uDavide. Yasukuma i-head office yasezulwini. Yathi uhlalele inansi Nkosi. Yazi uNkulunkulu uyakwazi ukubona into kodwa abantu basemhlabeni abangayiboni. Okudelelekile emehlweni abantu kanti ezulwini khona imfihlakalo ngale. Wethu gogo wakumposideleni isigaba somuntu athi kumhloniphi umuntu. Siqhubeke ithando zami. Athi uJehova uma siya verse 9 ngakinawe noma phi lapho uya khona ngakuba zonke izitha zakho ngaphambi kwakho ngiyakwenza igama lakho libe likhulu njengegama labakhulu basemhlabeni. Ngiyayithanda inkonzo lithi izwi likaNkulunkulu uDavide lusile ngelinye ilanga kwaqhamuka impela ngelinye ilanga kwaqhamuka ingonyama. Lithi izwi likaNkulunkulu umfana omncane kwakudasula ngesandla kwaxazula athi mekhoshela uGoliathi ngelinye ilanga athi bekuyini lokhu kwaqhamuka ivele ngaxazula kwaqhamuka ingonyama ngayixazula athi wena uza ngokhohlo athi wena uza ngesemba athi kodwa ngizela amandla kaNkulunkulu. Yini iphethe esandleni sakho bonke beza nezinto zabo bonke beza nobufakazi babo bonke beza nabantu babo kodwa mina ukhulu usizweni athi obhala incwadi yamaHebheru athi bheka sakwesibuko sofakazi sakwesibuko sofakazi athi kodwa uKristu yilibo lethu kwakho ekade hamba nathi uNkulunkulu. Yazi kwesinye isikhathi kumele sithi Nkosi nalokhu siqoqa ubufakazi nalokhu sikhomba sikufaka ku-CV yokuthi bukana manje bukane ngitabula bukane ngethela ukuthi bukane ngilungisela abantwana bami bukane silungisela ukuthi ekhaya ngoba uthi uNkulunkulu noma lapho uyakhona athi nami nawe uzindaba kaShedrack noMeshaki noAbednego athi amadoda mhlongeka kanjani esithandweni athi Nkosi bukhona singangeni ngoba khona umkhuleko othi Nkosi sibonakalise awuveze amandla akho ngingangeni kulo mlilo khona bezokholwa athi uJehova angifuni ungangeni ngifuna ungene khona bezokubona kusemlilweni nawe. Noma umbona uNkulunkulu ekwenzela into ahambe nawe bonke bamuzi ukuthi ngoba lezi ngane zalwa isidaba indabaphosi benje ngoba lezi ngane zalwa umuntu esugavile indabaphosi benje uyabathwala bakhe uyabenzela bakhe bathi uNkulunkulu owenza konke bathi uNkulunkulu ophelelisa konke athi uDavide icebo likaNkulunkulu ngomntwana.
incebo uNkulunkulu analo ngawe noma ngathiwa ufuna naso zashintsha. Uthi namhlanje bheka ngihamba nawe. Thandwa zami uthi verse 10 uthi ngiyabuyisela abantu bami Israyeli indawo athi batshela ukuba bahlale endaweni yabo bangabe besanyakaziswa futhi abantu ababi abazali bahluka njengakuqala. Yamazi uNkulunkulu bezothi ku-Abraham athi ngiyakubusisa, athi izitha zakho zizoba isitha sami, athi abangani bakho baba abangani bakho, athi uGaliliyo athi qaphela ungayibi lempi ngoba uyothi ushayana nabo kanti sewushaya izibuko. Khona izinto ebekufanele sibuyele kuzona. Sithi kanti inkosi bengingubani? Kanti inkosi yilo ehlosile, kanti inkosi yilo yenzayo, kanti inkosi yilo ilungisayo. Uthi bheka, uthi ngiyakubabeka phansi, I will settle them. It's like umuzimu wakha, it has to settle. Mayinyakazi izinto inyakazanyiswa izamazanyiswa. Kwesinye isikhathi khona abanyakazisa izinto beyitshela ukuthi bayazona and they settle the ground. Yabona uthatha umuthi losukuza kodokotela khona umbhalo ohlezi uthola shekwe. Ungathi awunyakazise mawukade ukunyakazisa uzobona umsebenzi. Awuvuma abantu banyakazise, awuvuma abantu bagcwele phezu ekhanda, awuvuma abantu bahlale, awuvuma abantu bacace, awuvuma abantu nomakhelwane nomndeni kwenza izinto uthi inkosi nakule nkonzo usanyakaziswa. Khona inkonzo ngeke ukwazi ukubuza ngeke ishekile. Uzomthola ngeweek awuxoxanga. Yabona khona udongo kumele kuya kuyona ukuthi ingancika ngalokho. Khona uthi luwe lubukela strong. It's in the nature of the boat ukuthi isiyakhiwe ayingahlali emtateni. And we want to put in a manja the moment it says on the moment the moment izinto zenzeka. Wawajikelwa wokudlika ngesuku ngobashiyekile. Wakwalashwa wazwalashwa abakweli. Athi Jesu kube lokhu bekwenziwe isitha sami kwaqala. Kodwa maye kwenziwe ngani kodwa inkonzo asinika yona namhlanje uthi mase ngimbeke phansi abekho abayonenza okubi baphumelele. Khona uNkulunkulu ayenzayo uzovuma ezinye izinto zenzeke kodwa basoze banqoba. Uverse 11 uthi kusukela osukwini engayaleza ngalo abashuleli ukuba babephezu kwabantu bami Israyeli, ngikhumbuze ezitheni zakho zonke. Futhi uJehova uyakutshela ukuthi uJehova ukwenzela wena indlu. Yazi khona abanye abantu uNkulunkulu azokuhlenga kubona. Awusifana nempela ngafikayo kanti uNkulunkulu akufunanga. Uyazi usibabane ezifresh endaweni ukuthi kanti uNkulunkulu uhlenga wena. Uyazi there are people who walk away from our lives and every time they walk away from our lives we think kabonga uNkulunkulu. Ngoba khona uNkulunkulu ingaseyibonile mina ngiyibona. Khona uNkulunkulu aseyivikeleke yona mina ngayazi. Uyazi ithandwa zami
uNkulunkulu sihlenga sesilele. Uyazi uNkulunkulu asihlenge nakubantu esihlenga nabefonini. Athi uNkulunkulu, this person is not good for you. Ufunani? Akenzele mina ngedwa, azenzele nomuzi wami. Verse 12, kuyakuthi lapho iy'nsuku zakho seziphelile, asewulele baba bamkhulu, athi ngiyawunika ngimisa inzalo yakho emva kwakho eyaphuma ezipilini zakho, athi ngiqinise umbuso wakho. Ngiyethanda lena ngoba ngivuka kumina ukuthi simile ngemkhuleko yabaZalwane. Yazi khona ezinye izinto engithi lokhu akikucelani Nkosi, kodwa ngiyayazi intombi engicelele yona. Uyamazi umzali ozokhulekela ingane yakhe nakulesakhe. I always argue ukuthi abazali bethu, they pray for us more than they pray for themselves. Ngibonga Inkosi ukunginika umzali owazana noNkulunkulu. Uthi izinto seyivuka endleleni, ungadingi ukuyomtshela, kodwa enze le-connection yasezulwini ukuthi khona lasebalekele khona. Ngazi ngiyayithanda inkonzo eyenziwa abafundi bavuka ivunguvungu, uJesu eselele emkhunjini, bathi Nkosi lele kanjani sifa? Abazali bethu bathi Nkosi, athi gada umntanami lapha ekhona, athi ey'tabeni ahleli kuzona, athi gada umntanami nabantu ahleli nabo, athi gada umntanami uzunqande nolimi lakhe. Hey, thandwa zami, ngokude bendlela siyadingeka, ngokude bendlela siyalimala, ngokude bendlela isono siyathandela, senze lezinto ngokuphambwa singaboni. Athi umpostoli Paul besibaswele omama oqala zabo ziboshiwe, athi ubhala incwadi yesililo, athi wena ususindile esinkembeni, athi babele ukusama. Ngithanda inkonzo yokuthi uyothi eselele, kodwa usibusise uNkulunkulu ashiya yena azivuse abantwana bakhe. Yazi khona izinto esiyithulile namhlanje akasithembisanga zona uNkulunkulu, wayithembisa abantu akade basho, kodwa namhlanje sesizabukele. Verse 13, athi yona eyokwakhela igama lami indlu, ngiyawuqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wami uze kube phakade. Angesaba le nkonzo. Sudakidekeni ilanga Nkosi, umuzi wami muhle kanjani. Athi Nkosi nawe ngicela ukwakhela indlu. Athi amadodana kaZebediya ungena ilanga, athi Nkosi ngicela ungihlalise kwesokunene nakwesokhohlo. Athi uJesu lokho akubona okwami ukunikeza. Khona izinto esizifuna ukuzenza sizenzele uNkulunkulu, athi uNkulunkulu akusona isabelo sakho. Can I take no from God and still be happy? Ngawuaplayela umsebenzi, ngafaka imali, ngakhokha, ngathi ngizoqashwa, athi uJehova kodwa lokhu akubona isabelo sakho. Yes, I'm grateful to God for every time He said no to me. I'm grateful to God for every door that closed in front of me. I'm grateful to God for all the people who said no. I'm grateful to God for all the people who walked away. Khona inkonzo engiyithandayo evuswa uNkulunkulu noDavide nomthanakhe. Khona abazali abangazwane ngani zabo, ngiyakubonozela. Ngifuna ukuphila impilo nothi yakho, ngifuna ukulungisa amaphutha ami empilweni yakho.
uyazi uDavide akanankinga ukuthi bengifuna umakela uJehova kodwa uJehova akafunanga kube yini kodwa ufuna umuntu la can I be happy for that? Can I be happy ukuthi uJehova ufuna uDavide akwenze obethandwa yimina? Julile inkonzo uNkulunkulu ayivusayo uthi mina ngiyakwa uyise yona ibe yindodana uma yenza okubi athi ngiyawushaya ngenduku yabantu nangemvimbo yabantwana bami athi ukubhala kahle uNkulunkulu uyamshaya amthandayo amsondeza amluleke amfake endleleni lesiswela leyo nkonzo yokuthi inkosi thatha indawo yakho uthi uDavide ezimbili engicela kona Nkosi athi uma ngiphinda yebo athi hleze ngibe nemali ngithuke athi uma ngiphinda athi hleze ngitshontshe ngifanele nawe inkonzo engithintayo uthi kepha umusa wami awusoze wasuka njengoba wasuka uSawuli engamsusa phambi kwakho eSawuli khona omunye umuntu oqala esithandwa sikaNkulunkulu kodwa ngobude bendlela agcine seyisilahlwa emhleniso Qaphela umlomo wami ukuthi qaphela inyawo zami ukuthi uhambaphi khona into ekumele siyenze ukuthi namhlanje ngisithandwa akusho ukuthi nakusasa ngisithandwa khona abanye abantu abahlala ngamagama abantu kwabanye abantu sithi isiZulu sibonge Sengiyaqeda ithando sami ngithanda masengiqeda uverse 16 no 17 uthi indlu yakho nombuso wakho kuyaqiniswa njalo phambi kwami asisihlalo sobukhosi siyakumiswa kuze kube phakade asoze sawushiya umuzi wakho njengakho-ke konke lamazwi nanjengawo wonke lawo nombono uNatana awubonayo wawukhuluma kuDavide wayesethi uDavide bengingubani mina Nkosi nomuzi wakithi ngowini ukubongisa lomuzi ungani uNkulunkulu evuma ukuba kube yithina sonke silapha owazi bonke uphelelisa konke masahlabelise uNkulunkulu somandla sibuso sasivikela sikhanyisele uyise benendodana nomoya ovelayo